Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko hari amasezerano y'ibanze ari hafi kugerwaho agamije guhagarika intambara hagati ya Amerika na Iran. Yabivuze nyuma yo gutangaza ko yahagaritse ibitero yaragiye kugaba kuri icyo gihugu cya Iran. Yabwiye abanyamakuru bari mu biro bye kuri uyu wa kane ati tumaze kugera ku bwumvikane bwiza cyane bwo kurangiza iyi ntambara na Iran. Gusa umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, Ismail Baghai, yahise abwira televiziyo ya leta muri Iran ko amakuru avuga ko hari amasezerano yagezweho ari ibitekerezo gusa kandi ko nta kintu na kimwe kirarangira ngo cyemezwe burundu. Ntabwo ari ubwa mbere Donald Trump atangaje ko impande zombi ziri hafi kugera ku masezerano yo guhagarika iyi ntambara. Mu masaha make mbere yo kuvuga ibi, Perezida Donald Trump yari yatangaje ko yaragiye guhata Iran ibisasu bikomeye cyane mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nibwo Amerika na Israel batangije ibitero byinshi kandi bikomeye kuri Iran. Iran nayo yahise isubiza igaba ibitero kuri Israel no ku bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bisanzwe ari inshuti na Amerika, bikaba binubatsemo ibirindiro bitandukanye by'ingabo za Amerika. Iran yanahagaritse mu buryo bugaragara urujya n'uruza rw'amato anyura mu muyoboro wa Hormuz, inzira y'ingenzi cyane inyuramo igice kinini cy'ibikomoka kuri petrol na gaz byoherezwa hirya no hino ku isi. Nubwo Amerika na Iran bumvikanye ku gahenge mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka, impande zombi zakomeje kugabanaho ibitero bya hato na hato. Muri iki cyumweru honyine habaye ibyiciro bibiri by'ibitero byo kwihorera hagati y'impande zombi. Muri icyo gihe kandi Perezida Donald Trump yakomeje kugaragaza icyizere cy'uko amasezerano yo kurangiza iyi ntambara na Iran ashobora kugerwaho vuba. Nyuma y'aya magambo ye aheruka, igiciro cya petrol idatunganije cyaragabanutse cyane kigera ku $89 ku kagunguru kamwe. Ni igabanuka rya 4.4% ku munsi umwe. Aganira n'abanyamakuru, Donald Trump yagize ati dufite amasezerano yemeza ko Iran itazigera itunga intwaro za kirimbuzi. Ati cyo ni nacyo cyari intego nyamukuru y'ibi byose twanyuzemo. Kwari ukugira ngo tugere kuri ibyo. Ni ikintu gikomeye cyane. Yavuze ko bishoboka cyane ko hazabaho umuhango wo gusinya ayo masezerano ukaba wabera i Burayi igihe inyandiko zose zizaba zamaze kunozwa no kurangizwa. Ati inyandiko zigeze ku rwego rwa nyuma hafi ya zose, rero tuzareba uko bizagenda. Donald Trump yongeyeho ko umuyoboro wa Hormuz uzahita ufungurwa kandi ukongera gukoreshwa uko byari bisanzwe hakimara gusinywa ayo masezerano. Perezida wa Amerika yavuze kandi ko yagiranye ibiganiro n'abayobozi bo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, harimo n'abafatanyabikorwa ba Amerika bo mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Yongeraho ati uburasirazuba bwo hagati bwose ubu burishimye cyane. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel byemeje ko habaye ibiganiro hagati y'impande zombi, ariko bishimangira ko Israel itari mu bazemeza cyangwa se ngo basinye amasezerano y'ubwumvikane, Memorandum of Understanding, arimo gutegurwa. Ibi byongeye gushimangira ko Amerika na Israel bafatanyije mu gutangiza intambara kuri Iran, ariko mu by'ukuri badahuje intego. Muri iryo tangazo, Israel yavuze ko Benjamin Netanyahu yashimiye cyane Perezida wa Amerika Donald Trump ku bushake bwe bwo gukomeza gukora ngo haboneke amasezerano ya nyuma azaba akubiyemo gukuraho burundu ibikoresho bya kirimbuzi byatunganyijwe na Iran, ubwo harimo na uranium yatunganijwe, gusenya ibikorwa remezo bikoreshwa mu gutunganya uranium, kugabanya ubushobozi bwa Iran bwo gukora missile no guhagarika inkunga Iran itera imitwe Israel ifata nk'iyiterabwoba ikorera mu karere. Ku ruhande rwa Iran, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ismail Baghai yavuze ko igice kinini cy'inyandiko y'aya masezerano y'ubwumvikane cyari gisanzwe ngo cyamaze kunozwa no kwemeranywaho, ariko avuga ko Amerika yaje kongeramo izindi ngingo zirimo n'ibintu bidashoboka, ibintu byatumye hakomeza kubaho kutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe z'ingenzi. Yongeye gushimangira ko Iran itazigera irenga ku mahame yayo y'ingenzi cyangwa se ngo yemere ibintu binyuranije n'inyungu zayo zibanze. Donald Trump amaze igihe atangaza ko amasezerano hagati ya Amerika na Iran ari hafi kugerwaho ndetse agatanga n'amatariki cyangwa se igihe ashobora gusinyirwa, ariko kugeza ubu nta masezerano ya nyuma aratangazwa ku mugaragaro. Dore amwe mu matariki y'ingenzi Donald Trump yagiye atangarizaho ko bamaze kugera ku masezerano na Iran, ngo igisigaye kikaba ari ugusinya gusa, ariko bikarangira nta kibaye. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kane, Donald Trump yavuze ko amasezerano na Iran agiye kugerwaho vuba cyane. Ku ya 6 y'ukwa gatanu yatangaje ko intambara izarangira vuba kandi ko impande zombi ngo zari zegereje kurangiza amasezerano y'ubwumvikane agizwe n'ingingo 14. Ku itariki ya 23 y'uko kwezi kwa gatanu, Donald Trump yavuze ko amasezerano y'amahoro na Iran yari yaramaze kuganirwaho ku rugero runini kandi ko ibisobanuro birambuye ngo byari bigiye gutangazwa vuba, ariko nta cyabaye. Hashize iminsi 4, ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatanu, Donald Trump yavuze ko atanyuzwe n'ingingo ziri mu masezerano yararimo kuganirwaho. Hashize umunsi umwe, ku itariki ya 28 y'ukwa gatanu, Vice President wa Amerika J.D. Vance
yavuze ko amasezerano yari hafi cyane kurangira ariko ko atari yemezwa burundu. Bukeye bwaho ku ya 29 y'ukwa gatanu, Donald Trump yayoboye inama yari igamije gufata umwanzuro wa nyuma ku biganiro na Iran, ariko nta masezerano yahise atangazwa. Ejo ku itariki ya 11 y'ukwa gatandatu, Donald Trump yavuze ko Amerika yageze ku bwumvikane bukomeye bwo guhagarika intambara kandi ko amasezerano azasinywa mu minsi mikiri imbere n'umuhora wa Hormuz ugahita ufungurwa. Ibyahise bihakanwa na Iran. Nubwo aya matangazo yose yagiye atangwa, kugeza ubu impande zombi ziracyafite ibyo zitumvikanaho kandi nta masezerano ya nyuma arashyirwa ahagaragara. Iran yo rwose ikunze kuvuga ko nta masezerano benda kugeraho, ndetse yakunze no kuvuga ko nta biganiro barimo. Kubera iki Donald Trump akunze gutangaza ko intambara yarangiye kandi ko amasezerano agiye kugerwaho? Buri uko atangaje ibi, igiciro cy'akagunguru ka essence kirahanantuka, bakongera kurasa kigatumbagira. Iyo atavuze ko bagiye gusinya amasezerano, avuga ko agiye kurasa Iran akayihanagura ku ikarita y'isi. Icyo gihe igiciro cya petrol kiratumbagira cyane. Buri jambo rya Perezida Donald Trump rigira ingaruka ku bukungu bw'isi. Ese hari inyungu yaba bifitemo, yaba we cyangwa se abantu be? Ni izihe ngaruka aya magambo ya Donald Trump agera ku bukungu bw'isi mu by'ukuri? Reka tubivugeho. Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo ji, iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora. Twebwe na Van Machine. Turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu. Twebwe na Van Machine tumaze imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku, kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero: akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080. Nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. Wanatwandikira email kuri info@navan-machine.com. Mu masaha make mbere yo gutangaza ko amasezerano na Iran ashobora kuba ari hafi kugerwaho, Perezida wa Amerika Donald Trump yari yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Iran muri iri joro. Ubwo ni mu ijoro ryakeye. Nyamara ahubwo amakuru yaramutse nuko muri Iran haraye umutuzo ukomeye, aho nta bisasu byavuze. Yanakangishije ko Amerika ishobora kwigarurira ikirwa cya Karg ndetse n'ibindi bikorwa remezo bya petrol bya Iran mu gihe cya vuba. Iki kirwa cya Karg giherereye mu majyaruguru y'ikigobe cya Iran kandi nicyo cyambu gikuru Iran yifashisha mu kohereza petrol mu mahanga, aho hafi 90% bya petrol yoherezwa hanze y'igihugu inyura kuri icyo kirwa. Donald Trump yanditse kandi ko Amerika izafata ubugenzuzi busesuye ku isoko rya petrol na gaze bya Iran nk'uko yabigenje kuri Venezuela. Ku ruhande rwa Iran, igisirikare cyayo cyatangaje ko ibi nibikorwa kizasubiza mu buryo bukomeye cyane kurushaho niba Amerika ikomeje kugaba ibindi bitero. Mu itangazo iki gisirikare cya Iran cyashyize ahagaragara cyagize kiti dushingiye ku bikangisho biherutse gutangwa na Amerika ku bikorwa remezo bya petrol bya Iran, petrol na gaze bishobora koherezwa ku isi yose cyangwa se ntihagire n'umwe ubibona. Aya magambo asobanura ko Iran ishobora guhungabanya cyangwa se igahagarika urujya n'uruza rw'ibikomoka kuri petrol mu karere n'ibi bikorwa by'ubushotoranyi bikomeje nk'uko bivuga. Intumwa nkuru ya Iran mu biganiro by'amahoro, Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nawe yatanze umuburo avuga ko ingamba zitari zo n'ibyemezo bifatwa mu buryo buhubukiwe
bishobora guteza ikibazo kizaramba cyane kikazanagira ingaruka mu gihe cy'imyaka myinshi iri imbere. Aha yashaka kugaragaza ko gukoresha imbaraga za gisirikari aho gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro bishobora gutuma ikibazo kirushaho gukomera ndetse no kumara igihe kirekire. Perezida wa Amerika Donald Trump akomeza gutangaza ko amasezerano hagati ya Amerika na Iran ari hafi kugerwaho. CBS News yanditse ko ibingibi abikora mu rwego rwo guhangana n'igitutu cya politiki kiri imbere mu gihugu cye muri Amerika. Abikora kandi ngo agamije kwerekana imbaraga ze mu gihe amakimbirane ya gisirikare gikomeje ndetse no kugabanya umwuka mubi uri hagati y'impande zihanganye, ni ukuvuga Amerika na Iran. Reka tubanze tuvuge ku gitutu cya politiki kiri imbere muri Amerika nk'impamvu ishobora gutuma Donald Trump atangaza ko amasezerano y'amahoro ari hafi kugerwaho. Donald Trump arimo guhura n'ikibazo gikomeye kigabanuka ry'icyizere abaturage bamufitiye ndetse n'impungenge z'abatora zishingiye ku izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse kubera intambara. Gutangaza ko intambara ishobora kurangira vuba ni uburyo bwo guhumuriza abanyamerika no kubereka ko ikibazo kiri hafi gukemuka. Gutangaza ko intambara igiye kurangira kandi bishobora kuba ari uburyo bwo kuganira no gushyira igitutu kuri Iran. Donald Trump akunze gukoresha uburyo buzwi nka maximum pressure, gushyira igitutu gikomeye cyane ko bahanganye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe atangaza ibikangisho by'ibitero bikomeye bya gisirikari, ubundi akongera akavuga ko hari amasezerano meza cyane ari hafi kugerwaho. Intego ni uguhatira Iran kwemera ibyo Amerika isaba cyangwa se kuyisunikira ku meza y'ibiganiro. Indi mpamvu avuga ibi ishobora kuba ko hari ukudasobanuka kw'amasezerano arimo kuvugwa cyangwa se kuba hari ingingo nyinshi batarimo kumvikanaho. Nubwo Donald Trump yavuze ko hari inyandiko y'ubwumvikane bw'ibanze yamaze kugerwaho kandi ko umuhora wa Hormuz uzafungurwa vuba, abayobozi ba Iran ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere bo bakomeje kuvuga ko nta masezerano ya nyuma arumvikanwaho. Ibi bigatuma hakomeza kubaho urujijo ku by'ayo masezerano. Mu guturisha abantu rero, Perezida Donald Trump akomeza kuvuga ko hari amasezerano yenda kugerwaho. Indi mpamvu ashobora kuba avuga ibingibi ishobora kuba guturisha amasoko n'ubukungu. Ubutumwa bwa Perezida Donald Trump bwanifashishwa mu kugerageza guturisha amasoko y'imari n'ay'ingufu ku rwego mpuzamahanga. Intambara yo mu burasirazuba bwo hagati yakomeje guteza ihungabana ku biciro bya peteroli na gaze. Yatangaje ko amahoro ari hafi kuboneka, bituma abashoramari bagira icyizere kurushaho, bityo ibiciro bikagabanuka cyangwa se bikaguma mu rugero rwihanganirwa. Muri make, amagambo ya Perezida Donald Trump ntabwo agaragaza gusa aho ibiganiro bigeze, ahubwo ni n'amayeri ya politike n'ubukungu agamije gukomeza icyizere cy'abaturage, gushyira igitutu kuri Iran no kugabanya impungenge ku masoko mpuzamahanga. Donald Trump n'umuryango we baba bafite inyungu muri iyi ntambara, bikaba binafitanye isano n'ibyo atangaza. Abahungu ba Perezida wa Amerika Donald Trump Jr. na Eric Trump bakomeje gukurikiranwa n'itangazamakuru ndetse no kunengwa cyane ngo kubera inyungu z'amafaranga bivugwa ko baba barakuye mu ntambara hagati ya Amerika na Iran binyuze mu ishoramari bakoze mu ikoranabuhanga rya za drone za gisirikari no mu kwagura ibikorwa byabo by'ubucuruzi. Inyungu z'ubukungu umuryango wa Donald Trump uvugwaho kubona zishingiye cyane ku ishoramari muri drone n'amasezerano ya gisirikari bagiye basinya. Abahungu ba Donald Trump bashoye amafaranga ndetse bagura imigabane muri sosiyete yitwa Powers ikorera muri leta ya Floride, ikora ikoranabuhanga rya gisirikari ndetse na za drone. Iyi sosiyete yakomeje kwamamaza drone za gisirikari mu bihugu byo mu karere k'ikigobe biri mu ntambara n'imitwe ishyigikiwe na Iran. Iyi sosiyete kandi irimo guhatanira kugira ikibona mu mushinga wa Minisiteri y'Ingabo ya Amerika ufite agaciro ka $1 na miliyoni 100 z'amadolari ugamije kuzamura ubuhangange bwa Amerika mu bya drone. Donald Trump Jr. afite kandi umwanya mu buyobozi ndetse n'imigabane muri sosiyete yitwa Unusual Machines ikora ibyuma byifashishwa muri za drone. Iyi sosiyete yahawe inguzanyo ya $620 z'amadolari na Minisiteri y'Ingabo ya Amerika binyuze mu rwego rwayo rushinzwe gushora imari mu bikorwa by'ikoranabuhanga bifitiye igihugu akamaro. Umuryango wa Donald Trump kandi ushinjwa gukura inyungu muri iyi ntambara binyuze mu bucuruzi bw'amafaranga akoranabuhanga cryptocurrency. Mbere gato y'irahira rya Donald Trump nka perezida, ikigo gifitanye isano n'umuryango w'ubwami bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyaguze imigabane ingana na 49% muri sosiyete y'umuryango wa Donald Trump ikora ubucuruzi bw'amafaranga akoranabuhanga yitwa World Liberty Financial. Ibi byahise byinjiriza ibigo bifitanye isano n'umuryango wa Donald Trump amafaranga agera kuri $187 z'amadolari. Imiryango ikurikirana imyitwarire y'abayobozi ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika yagaragaje impungenge z'uko hashobora kubaho inyungu zivanze n'inshingano za leta mu butegetsi bwa Donald Trump. Bavuga ko ibikorwa by'ubucuruzi by'umuryango wa Donald Trump bishobora kungukira mu buryo butaziguye mu ntambara cyangwa se amakimbirane ya gisirikari yatangijwe cyangwa se ayobowe na Perezida Donald Trump. Ku rundi ruhande, White House yakomeje kuvuga ko Perezida Trump atagira uruhare mu micungire y'ibikorwa by'ubucuruzi by'abahungu be kandi ko nta kibazo cy'igongana ry'inyungu ze ku giti cye
cyangwa se z'umuryango we n'inshingano za leta gihari. Iyi ntambara yatugizeho ingaruka turi benshi, ariko hari abandi bantu yinjiriza za miliyoni. Amagambo perezida wa Amerika Donald Trump atangaza ku birebana na Iran akunze guteza ihindagurika rikomeye cyane kandi ryihuse ku biciro bya petrol ndetse no ku masoko y'imari ku rwego mpuzamahanga. Iri hindagurika riba cyane cyane nyuma y'itangazwa ry'ibihano bishya, impinduka mu biganiro bya diplomasi cyangwa se amakuru ajyanye n'iyi ntambara nk'iyatangaje ko bagiye kurasa Iran ku rwego rutarabaho. Ibi bituma abashoramari bafite amakuru ahagije cyangwa se ibigo bikoresha ikoranabuhanga ryihuse mu bucuruzi bw'imari babona amahirwe yo kwinjiza amafaranga menshi bitewe n'uko amasoko ahindagurika. Nubwo ari ukuri ko hari abantu cyangwa se ibigo bishobora kunguka miliyoni z'amadolari muri ibi bihe, nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko Donald Trump cyangwa se abo bakorana bya hafi cyangwa se abo mu muryango we bakora ubucuruzi bunyuranije n'amategeko bushingiye kuri ibi bitangazwa. Amakuru yose yerekeye kugabanya cyangwa se kongera ubushobozi bwa Iran bwo kohereza petrol ku masoko mpuzamahanga ahindura uko abantu bateganya ko petrol izaboneka ku isi. Iyo abashoramari batekereje ko petrol ishobora kubura, ibiciro birazamuka. Iyo batekereje ko ishobora kuzaboneka ku bwinshi, ibiciro biragabanuka. Kandi ibi ngibi babitekereza hashingiwe ku makuru yirangira cyangwa se ikomeza ry'iyi ntambara. Ibigo byinshi bikoresha porogaramu zifashisha ubwenge buhangano, artificial intelligence, na za mudasobwa zikora ku muvuduko udasanzwe, zikurikirana buri segonda amagambo y'abayobozi nka Donald Trump mu gihe cya nyacyo. Iyo Donald Trump avuze ijambo rimwe rifite ingaruka ku masoko, izo porogaramu za mudasobwa zishobora guhita zigura cyangwa se zikagurisha imigabane n'ibindi bicuruzwa by'imari mu masegonda make cyane mbere y'uko abantu basanzwe babasha kugira icyo babikoraho. Iyo Donald Trump atangaje amagambo agaragaza ko hashobora kubaho intambara cyangwa se amakimbirane, imigabane y'ibigo bikora intwaro, drone, ikoranabuhanga ry'umutekano n'ibikoresho bya gisirikari ikunze guhita izamuka ako kanya. Abashoramari baba bateganya ko ibyo bigo bishobora kubona amasoko menshi cyangwa se amasezerano mashya ya leta. Muri make, amagambo ya Donald Trump ku bibazo bya Iran ashobora kugira ingaruka zikomeye ku masoko mpuzamahanga. Ibyo bituma bamwe mu bashoramari n'ibigo bikora ubucuruzi bwihuse bunguka amafaranga menshi mu kanya gato cyane. Ngiyi impamvu amagambo ya Perezida Donald Trump ku kurangira cyangwa se gukomeza kw'iyi ntambara aba afite agaciro ka zahabu kuri bamwe, hakagira agaciro k'uburozi ku bandi. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira, ibyo turabibashimiye. Ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje, naho ubutaha. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali n'i Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.